lampe na sangat na ada boleh kayak aja 40 cm sangat na rokeng bulu bambu nomor sidi sangat na pole rokotoma lampe na 40 cm rakok na pole tandruk tedong rakok na awet nomor 2 sangat na polerokatoma lampe na 60 cm nomor 3 bulu bambu juga nomor 3 ya deh. Sangat na polerokatoma lampe na sangat na 60 cm nomor 4 rakok na pole tanduk tedong rakok na nomor 5 sangat na terbuat dari rokatoma arukang anu nae aju tai proce
Rakokna besi tak dum. Nomor 5. Nomor 6. Sangatna polero ketoma iye pak batanai pole batang alusi rakokna tanduk tedong lampe na iye sangatna 25. Nomor 6. Ya miro jolok pitu-pituku nariko pale manui yang kotae uding mapasang ukuranna si bawa bahan-bahanna kada polinega terbuat dari aruke ga botolo mineral ga buat dimua di buareng. Terima kasih.